哦，可能听到。我们也要响应我们政府的要求，希望我们保持干净、保持清洁，平常卫生的。我们。
耶和华，他们在你脸上的光里行走，他们因你的名终日欢乐，因你的公义得以高举。你是他们力量的荣耀，因为你喜悦我们。我们的脚必被高举，我们的盾牌属耶和华，我们的主属以色列的圣者。 带领西美中会走过22个年头，上主感谢你带领从过去的、现在的牧者及教会的长老执事同工，因着大家的付出，有了今日的西美中会。更是感谢上帝，你在这一路上不断的带领我们做宣教的事工。如今西美中会已有31间教会，为着上帝的赐福，我们感谢你。今日我们众教会聚集在此，以感恩的心来举行圣餐受洗感恩礼拜。愿主眷顾、喜悦我们所献上的敬拜，更求主透过这个聚会，再一次提升我们的信心，让我们继续在这个世代为主兴旺福音，做主忠心的仆人。Pakaibihan lumaku ingangan nun tapang si Yesus Kristo kupitulun. Amen. 第3章13节到第17节，我们今天有2处的经文。另外一章是在哥林多后书第5章第17节。当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰
要受他的洗。约翰想要拦住他，说：“我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且洗我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰洗了他。耶稣受了洗，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他的身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”哥林多后书第5章第17节。若有人在基督里，他就是新造的人了，旧事已过，都变成新的。真的是我们要充满着感恩喜乐的心，在上帝的面前，
Matumas uli bahag ini kaya kawas 因 kita. 为有成人、青年、儿童，有120名的神的儿女愿意在上帝的面前受洗。 Ira ko sa iaan ira ko sa puro asa diga ka kita ira ko sini ira ko asa ira ko wa ay ta kaya ko tangtaw kaya ko kawas ni sini sa dini. 耶稣讲过一句话，他说：“然而不要因为鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。” Ira ko suami Yesus tua wani rasa. Aga kali paha kamu tu kapiku ko na mutu kawas ka ira dengan ka ira ko ngangan no ini sudah dipilih cuma bisa itia. 所以我们要为这些受洗的人充满着喜乐、感恩的心。 Ano pakai ni sini asal gaga kali paha kita matumas ko pagdare kali paha kita. 耶稣也曾经也另外讲过一句话，他说：“我告诉你们，一个罪人悔改。” Suara yes rumah suara nak kamu ucai jirana wa kata anu paling suah cikai 在天上也要这样为他们欢喜。 didirai kakara yang hati lagu di paham dengan 天上要为这些受洗的人欢喜快乐。 ini kakara yang naik bumba mali paham tu pakai ni kali misiri asal kakak 所以我们要在地上，在天上要一同欢庆，哈利路亚！ ini kakara yang ini Islam belum kita mali paham 你们这一群受洗的人是蒙恩得救的人。 bumba mudai kamu umi paino ayah asal kakak 但愿有更多的我们身边的亲人、我们的朋友，他们能够受洗，来接受耶稣成为他们个人的救主。 lalu matulang asal kakak minta ini kaya kawas namin paino 圣经另外一处，我们刚读到的哥林多后书的5章17节，神的话说：“若有人在基督里，他就是新造的，旧事已过，都变成新的。” Ini sa katusa Korinto 5 Sifang sa kalima Sifang atau sa pito at tusir 若有人在基督里， ano ira kamdag ini kasaluma Yesus Kristo 他就是新造的人， upalo hay ko kamdag singra 旧事已过， ano katlanay inangan 都变成新的。 malapalo hay ko singra 我们在基督里面成为新造的人， ini kasaluma ni Kristo upalo hay ko kamdag 需要有一个很具体的行动， ira ko kahabilangan alma 那就是我们奉耶稣基督的名来悔改受洗。 pakai ini dengan Yesus Kristo hari Jumat kami paino 因为在接受这个洗礼是表明我们承认我们是一个罪人。 Tina pilaya ko kita tina sire hananay uni pahabinanay kita to raraw kita 我们犯了许许多多的神不喜悦的事， ati hari ko sa kata tulong hindi ka ayaw kawas ang lumagan 我 kita 们是要经过洗礼来洗涤我们的罪。 pakai ni bisere hama bisasaw to raraw kita 圣经罗马书3章23节， iti ni iloma tulong stang usa ko ra tulong ang kusir 因为世人都犯了罪， upo ulo to hakala hamta ha to sira ramai 亏欠了神的荣耀。 ira ko tada ira iti ni akhir kawas 这一句话告诉我们，世上的人都是罪人。 Dina suasa ni tamdaw kani kalma min halato sirarawai san. 所以，当我们接受洗礼的时候， Sakan mi layat kita kina paino 我们是承认自己是个罪人， Uni pag papinagan kita wo sirarawai ka ko sa. 我们是回应上帝的话。 Uni patikulay kita to suara kawas. 哈利路亚！受洗除了承认自己是个罪人之外，这也是我们的一个悔改的一个行动。 Nina paino hananay san. Uni sumulay usulina sirarawai ka ko sa rumah sa uni hari sumadai sigra. 这是一个很具体的行动， Usulina alma niya. 是悔改转向神。 O patikulay tadi kawas. 以赛亚书53章6节，
Itini Isaya 53 saka 6 tusir. 我们多如羊走迷了， Matu burarawai asirin kita. 个人偏行己路。 Uciri rakat. 耶和华使我们众人的罪孽都归在他的身上。 Hablum hadunu kawas tu rarau kaplau ini tiren nila. 所以我们在这个话里面再一次承认，我们必须转向神的方向。 Sana tina soal mahapinan numita miliau kita pasal siuran numita pasal ini kawas. 唯一转向神的这样的一个具体的行动就是受洗。 Nila mata tulung na kahapinangan na pasiur sana pipaino. 受洗也是表明接受耶稣基督的一个记号。 Yani paino hanana tulung na itu milaya baik tu samahan saya. 哈利路亚！所以受洗的人在基督里面，他就是一个新造的人。 Sana nila paino ayah sana kagama. 这个从天上来的恩典，我们从圣经的记载有3件事情。 Dan ini kekayaan dari sesama kelebihan hanana haman. Pakai ini pangkalan culah kita. 所以我要你们受洗的人要记住这3个恩典。 Sana yani paino ayah sana kaga hapinan kita tulu lemas sa pakalemes kawas. 水滴在你们身上的时候，你们看不到这个， Yang matula aku nanu ini tiren namu saya kahadau namu. 但是在你们的生命的里面会经历到上帝的恩典。 Kira ni kesalahan mak kalau soal orang tu mesti hapinan tu 第 mesti. 一件事情，从天上我们看见说天开了， Sakat sejai ma'arau numita bafuhat tu kekarayan. 耶稣从水里上来的时候，天就打开了。 Yang masalah yang masalah Yesus Kristus nani ini nanu ma'arau ni bafuhat tu kekarayan. 也就是说，这表示人跟神中间那隔断的墙完全被摧毁。 Yang terung tamla mama yang terung alawe ada rumah pernah itu. 这个让我们跟神之间隔断的墙，就是我们的罪。 Ini yang naai kita dan kawasan ucume rarau numita. 以赛亚59章2节， Itini saya 50 siwa atfal sakatusa atusir. 你们的罪孽使你们与神隔绝， Urarau namu kumit naai itini kawasan ikamonan. 你们的罪恶使他掩面不听你们。 Rarau namu saya kami dengil kawasan ikamonan. 但是借着我们主耶稣基督，在他的面前，我们洗礼，罪被除去了。 Maka ini paino numita itini kaayaw ni Yesus Kristus. Bawa ni kaito, maprengai itu kani tenaai tanan. 我们就可以跟神和好， Malah naai kita tu kawas. 因为这天的门被打开了， Nah hani mafuhat tu. 那隔断的墙被除去了， Jadi tenaai kita dan alawir ma waning tu. 所以我们是属神的。 Saka ulu kawasan tu kita. 哈利路亚！ Amin. 这也是一个全新的一个新的开始。 Palu hai at satapan budi. 耶稣因着耶稣，我们被带入到一个又新又活的道路。 Maka ini Yesus Kristus apa makri kita tani ni palu hai alalan. 所以在基督里面受洗的一个人，他的生命是一个新的开始。 Saka yang painu ai ni kaayaw ni Yesus Kristus aku uling ni rasa masa palu hai tu. 阿门。 Amin. 罗马书6章4节是这样子说： Itini Roma saka nama sebab saka sepat atusir. 所以我们借着洗礼归入死， Saka pakai ni painu minta haman mi pasai dia kita itini ipatai 和他一同埋葬， Bapulong kita amat hadam. 也是叫我们一举一动有新生的样式， Saka wai tu minta lemak tu minta saka ilang palu hai pinangan. 像基督借着父的荣耀从死里复活一样。 Mati atu pi pakai ni lelu kawasan cari kawasan bapa hapinan tu ko palu hai lelu kawasan ini orang ni Yesus Kristus. 所以受死一同像耶稣死在里面。 Saka pi paino hanane ham bapulong ai apatai kini kala selalu 又 nak 借着神的荣耀从死里复活， Upakai ni cari kawasan beliau kita amak kulit. 所以你们是新造的人， Saka palu hai bisa ngam 是 tahu 一个 kamu. 全新的开始。 Masa palu hai bisa tapang 第 kamu. 二个， Saka dosa. 在圣经的记载里面， Itini pangjalaya sudah.
我们要经历到一个特别的恩典，就是圣灵的临在。 Mahapina numita umama, hapina numita kupi. Pikir atau pi kapun untuk bangsa alimu. 耶稣从水里面上来的时候，看见神的灵。 Nama sadar Yesus Kristus inani nano mahawayu macakal sira mahapina nira maaraw nira ko bangsa alimu. 神的灵仿佛鸽子临到在他的身上。 Marsas panor, marsas kupi, amat tepat, maroh ini itiran Yesus. 领受圣灵是神的应许， Upilaya bangsa alimu alimu pa ini kawas manin. 不是只有耶稣。 Saya akan janji Yesus Kristus sejai. 我们在他的里面的人都要领受圣灵。 Jika salah ma'ani Yesus Kristus adam dawa mirhaba, umam milayat ko bangsa alimu. 这个应许在使徒行传2章38节，神的话语说：你们个人要悔改。 Nina suasa ini Yesidogyo ding sa katusa sebal kalau buahnya ko falo tusien. 你们个人要悔改， Hari suman kamu kandau. 奉耶稣基督的名受洗， Pakai ni ngani Yesus Kristus amin. Aino 叫你们的罪得赦， hai mahpul kurarau namo. 就必领受所赐的圣灵。 Umamilayan kamu tu ni paini ada bangsa alimu. 这是神的使徒说的话， Uswal no tarukus niyan. 在基督里面， Itini kasaruna 我 Yesus. 们受洗， Aino kita. 我们就要得着圣灵。 Upapakalayan kita tu bangsa alimu. 神的灵与我们同在， Bigam kita na 感谢神。 aray mama. 神在一个受洗的生命， Itini parus ni paino ay orin sa 为我们开了一条又细又活的道路。 Ni palalan sila kinanan do baruhay alalan. 走在神指示我们的生命的道路， Maka kita itini ipasipanaan ni 在这个过程里面有圣灵扶持我们， Itini awal ila ko bangsa alimu ami bubuy kitanan. 他永远与我们同在。 Milaos sila ami 当你 patay 软弱跌倒的时候， yo matilok iso. 圣灵他就在你旁边扶持你。 Ila ko bangsa alimu itatiya ang grace. 在你的信仰里面很挣扎的时候， Yo maraw-raw ko singkong iso. 圣灵告诉你说，他是你的盼望。 Suasan ko bangsa alimu bulalan jingraw kamukan pangpang. Pavalsuan ako sa iyo. 阿门。 Amen. 这就是一个受洗的人 Unyan halimu upaling suwa anda upaino ay atamdaw. 所要经历的上帝的恩典。 Utang nami ragu matiniya kamkano sa pagkalmas ng 第三 kapasan. 个， Sa katulog, 他讲到了这个话语说，有听到声音，我的爱子，我所喜。 magpingil nila kung iha. Wawang umago kawalahan ako. San? 这是作者诉说的。 Uswal ni pasipanaan ni sudah 耶稣出来的时候就听到声音， Yolumuwa si Yesus Kristus na ninanong hawi magpingil nila 那 kinaiman. 个声音就是天父上帝的声音， Yan ang iha sa niyo. Wama ini kakarayan. 因为父会对他的儿女说：“我的爱子。 Dengan wama uswal bawa ako. ”所以这个声音是天父来的。阿门。 Sana ninang iha sa niyo. Nani wama kakarayan. 我们受洗可能没有像耶稣一样及时能够听到天上的声音， Lahat ng pipaino ang lumitaan ini. Saya katakin lumita manasal si Yesus Kristus. Ano ba? Tingin ko na ni kakarayan ang iha. 也许我们很渴望， Lahat ng araw kita. 但是我们不需要担心这个部分。 Kirami agak araw-araw kita. 我们虽然没听到， Saya ay makatingin. 但是我们可以从圣经话语的记载，可以清楚的知道， Kirami pakai ni diri bangsa diri. 我们是上帝的儿女， Wawan kawas kita. 我们是上帝所喜悦的。 Kaulahan kawas kita. 阿门。 Amen. 约翰福音的1章12节， Iti ni Yohanes sa kasaysayan tusir. 凡接待他的， Yumilaya pa isiglanan. 就是信他名的人， Yo pagkasulinan ito nga ng ratan. 他就赐给他们权柄， Pabriya ng ratan siyempre. 做神的儿女。 Umalawawa sanay
nila pangalan. 赐给他们权柄做神的儿女。 Pabli singlanan tu halu wawam sana. 信所喜的人，就是得到这个福气。 Sana ya painu ayat tak halu. Pakala ya painu matinya malumsai angan. 我们是属神的， Wanua ma itu 我们 tamu. 是上帝的子民， Bu finawalan tu kawas kita. 这是我们一生最大的福气， Buka kali paha kan kali kita minta kalian. 这是我们基督徒最渴望的。 Bukan lara yang minta umat Kristen yang tantau. 虽然我们努力拥有世上的财富， Ira ya kan bahko. Nuakalan tabung 但 minta. 我们渴望能够享受上帝丰盛的恩典。 Kami mengalai kita iraku ngayai kadu bahaya asal kalau masuk 但 kawas. 是这一些都是暂时的， Nudah kala anak atono caiku tahu saya. 在一生最重要的是上帝的儿女。 Utara kali malam lama kali malam anak ada di malawawan kawas. 阿门。有关于生命得救、灵魂得救，这是我们一生最大的福气。 Makanya pakai kawasan utara malam lagi ni. 你不希望你的亲人得救吗？ Makanya sudah kan Paulim kawasan sangkakan Islam. 你希望你身边的家人下地狱吗？ Mengalai sudah belum sangkakan Islam di katakupan sah. 所以我要挑战你们， Sana dibetul aku kamu. 还没信主的、还没受洗的，让他们来接受耶稣基督。 Yang saya aku painu yang saya aku pada Yesus Kristus ini. Kerilin pasti pada sana tu mama kita. 阿门。 Amin. 耶稣他自己告诉了我们， Pasti pada Yesus kita dan. 他说：“我是你们世上世人的盼望。” Apa lucuan namun kami tahu aku saja yes. 耶稣他讲一句话 Suan saja yes.：“ 我是世界的光， Uadir ni nakal aku. 跟从我的 Demi lucu ay lakuan. 就不在黑暗里走， Sa itu man jingran. 必要得着生命的光。 Akalaya sila tu urid. Uadir ni urid. 耶稣是我们生命的光， Yes awan uadir ni urid ni kita. 世界是黑暗的， Tak menai kinakal. 世界是充满罪恶的。 Matu mesai lu rarau kinakal. 但是耶稣他宣告 Kira mi semua yes. 我是光。 Uadir ni kusan. 耶稣也讲过一句话，他说：“我来的 Suan saja yes. Ini ang kaku. 是要叫人得生命， Umami painia yang untuk tahu. Hai pakalaya aku tahu tu urid. 并且得的更丰盛。 Pakalaya tu kalau fahai urid kita. 可是耶稣他在宣告他自己， Ini sahaja upatalah kali ni yes Kristus ijinganan tu. 我们唯有借着耶稣可以得救。 Dengan pakai ni yes Kristusan yang mempaurid. 天底下没有吃下别的饼可以得救。 Ini tahap kegerayan awal huruma angangan. Upakai lahan kita. 使我们得救。 So sampai kaurid untuk urid kita. 阿门。 Amin. 我真是期待有更多的灵魂得救。 Bisa lu sekarang nanai. Aluman. 今这一次有120名受洗， Ani ni sa ni kira ko sa ang pusat purong ng kita ani paino ay. 渴望明年这个时候我们终会有再一次有这样的一个收割的一个情侣。 Nanay ang rumah mi'zaan ko masamahan na sa ulo kita. Ikaga matulang ko paino ay sa 我 ikaga. 们看见受洗的不仅是这一些人， Maarong kita sa gandang zizay ko ni paino ay. 我们希望有更多的人愿意在耶稣基督里面来受洗。 Nanay matulang sa ikaga kita ini kasalanan ni Yesus Kristus ani paino. 但是我们必须要做101传福音的动作。 Saka umamilma kita tumakin niya sa tumakan. Kristen kita ko kalat sa 这是主给我们的使命。 Upay niya kawas kita ganito patayaran niya. 他说：“你们去， Sana suwasan si Yesus katera kamu. 叫众人做他的门徒， Palawawan lumaku sangra. 然后奉父子圣灵的名给他们施洗。 Maka ni ngagal Yesus mu wawa atu sere ali paino at sangranan. 我们聚集在这里，成为上帝的儿女。 Malisaw kita na masakot kita itini ang malawawan kawas. 我们最终合一的目标就是这个。
na palusok ano kita sa nian. 我们要去传福音， Di palusyang kita tong 我 ayat. 们要去得人不得已， Mi ayat kita ala kita tu tamda duman sa tu mi afukulay 我 kita. 们彼此互相鼓励。 Itini kita animas masa syukur masa si paiser kita. 如果可以跟你左边、右边的，你告诉他，我期望你带一个人信主。 Suara ko kami ang bisa ada kami bisa pilih bisa selesai. Ada berapa belum ada cara. 如果用统计来计算， Ano pakai ini bisa awasnya. 我们今天有1340名， Ano ini awet ilalang selesai. Patut turulian atang 如果在明年聚在一起，我们做2680名。 Ano rumah kita saya patah tusah patah. 如果我们都愿意这样子做，西北中会就要更多的得人不得已。 Ano hari ini kita biludo kita sembahau. Ako man ay tumahala ay minta magdala 神的名就要大大尊荣在我们的中间， Mapapahamaga ito kunangan kawas ini tatrungan kita. 神的能力就更多的彰显，吸引更多的人。 Matumas percaya kawas kita na abi sulung to saligaka. 我们要相信耶稣的话， Pasok ini kita kusuan kawas. 在他里面是一个新造的人。 Kasalamunan ni Rabb Farwahay. 你跟我不是如此。 Iso na wahako mahanaya tangka. 阿门。 Amen. 奉主耶稣基督的名，你们深信上帝为你们的天父，耶稣基督为你们的救主，圣灵为你们的保惠师吗？请你们大声一点。你们是否诚心认罪悔改，信靠耶稣基督救赎的功劳？你们当信靠上帝的恩典，尽力服侍他，一生一世走他的道路，尽一个信徒的本分。你们愿意如此行吗？好，请坐下。我们现在请接受陈典礼的弟兄姊妹从我们位置上站起来。 奉耶稣基督的名来誓言：你们信上帝为你们的天父，耶稣基督为你们的救主，圣灵为你们的保惠师吗？你们是否诚心认罪悔改，并信靠耶稣基督的救赎功劳？你们当依靠上帝的恩典，尽力服侍他，一生行他的道，尽信徒的本分。你们愿意如此行吗？请坐下。奉主耶稣的名来宣告许语这个誓约：你们信上帝为你们的天父，耶稣基督为你们的救主，圣灵为你们的保惠师吗？ 你们必须依靠上帝所赐的能力，将基督的真理和信徒的责任教导你们的儿女，照着主的教训，以身作则来养育他们，让他们的所作所为都能遵照教会的教导。你们愿意如此行吗？请坐下。 从今以后，你在基督里面成为上帝的儿女，你要登陆在生命树的里面。是主耶稣，你的灵充满在他身上，一生保守他的道路，上帝的喂养祷告。哇，不会哭哦，从今乖乖嘞。 是要被登记在生命树。
从今以后，你的名字要被记在生命册上。谢谢你祷告的事，你的名字要登记在生命册上。阿门。我奉圣父、圣子、圣灵的名，你的名字要被登记在生命册上。阿门。从今以后，你在基督里，我们相信这是你所许愿的，我们更是肯定你所应许的，我们可以进入在真理的里面，我们可以效法耶稣基督里的生命，成为一个新的样。我在这传给你的，不是主领受的。这是主耶稣被卖的那一夜，他心里吐血了，就公开说：“这是我的身体，为你们舍，用我的血手立的契约。你们每逢无论的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼，是表明主的死，真的到他了。”这是耶稣的身体。今天受洗的人也都可以一起领受圣杯。我们牧师的同工结束之后。当一直学，是纪念。这是耶稣基督的宝血。没有解释了，这是耶稣基督的宝血。你有没有来领受圣餐？没有的话，赶快进来。哈
是家的羔羊，
各城里步行跟随他。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。天将晚的时候，门徒进前来说：“这是野地，时候已经过了，请叫众人散开，他们好往村子里去，自己买吃的。”耶稣说：“不用他们去，你们给他们吃吧。”门徒说：“我们这里只有5个饼，2条鱼。”耶稣说：“拿过来给我。”于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这5个饼、2条鱼，望着天祝福，擘开饼，递给门徒，门徒又递给众人，他们都吃，并且吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了12个篮子。吃的人除了妇女、孩子，约有5千。以上是神的话语，这是我们先知主义的教会的解释。每当我拿起这笔。
灵命能够得到复兴。禁食祷告能够让教会得到复兴跟增长。所以在1982年的这个冬天啊，我就到了祷告山去禁食祷告。大概在民国71年，到台南山祷告会去祈祷营的弥陀罗，结果被圣灵充满。当我被更新以后，改变了我自己的灵修生活方式。过去做了1年多都没有增长一个人。但是当我禁食祷告回来以后，半年的时间，教会就增长1倍。因为过去我每天清晨起来，就是一直看报纸而没有读圣经，也没有祷告。但是我禁食祷告回来以后，我就每天清晨6点会在圣殿祷告1个小时。就一直这样，教会半年就复兴增长1倍。神迹奇事就一直在教会发生。病就医治，癌症的得医治一直发生。弟兄姐妹跟着我一直禁食祷告。所以弟兄姐妹，今天我来到我们阿美族的宗会，我特别感谢上帝。除了耶稣救了我，就是阿美族的姐妹帮助了我。让我的生命得到更新，让我的牧会得到改变。有人常常问我，陈牧师你怎么这么爱我们原住民？今天能够牧师有这样的牧养以及服侍，就是阿美族的原住民的姐妹来帮助我的。今天这个姐妹已经成为牧师娘了。先生后来离开了农工处的工作，去读神学院当牧师。哈利路亚！所以感谢上帝以外，也要感谢我们原住民的姐妹。哈利路亚！在神没有难成的事。需要改变的不是别人，需要改变的就是我自己。在刚才我们所读的圣经里，我们看到耶稣在很多的限制之下，不受任何的限制。无名恶女的故事，这个神迹我们从小就听到。是我们看到神的能力在这里彰显。就现实的环境来讲，现实所有的只有5个饼2条鱼，但是能够喂养上万的人。吃饱，这就是神的能力。当耶稣要出来传福音的时候，他能到旷野禁食40天。吃完了以后，他就充满圣灵的能力。所以就回到加利利。
到耶路撒冷， Dan ini di Yerusalem. 各地去传福音， I cuan-cuan ami 一 pamina. 并赶鬼， Min ada tu ci ada 神 sa 的 ani 能 pa 力 tu 一直与他同在。 Ira ko encem tu kawas tu ri sigaranan. 弟兄姐妹， Sari gagang. 在我们的生命里面， Ini di siagai minta. 你遇到了多少伤心事？ Hatso aku makira isu akara rumah dah. 你受到了多少人的拒绝？ Hatso aku nikah pas bisu ayo minta pinai ni mata. 你看到了多少不公不义的事情？ Ada ayo ba geran minta ku saya iku muncul ya rumah. 在你心里悲痛懊悔之时， Ano yo marano ku falu tu minta ini. 你做了什么？ Umah ku minta ya minta. 你是到处告诉别人，你太委屈了吗？ Dengan uli kami pasal satu cuma ni nak tak bayar ya tu ni nak rurai ku falu tu sahau. 去告诉别人我的命运怎么这么不好吗？ Nawi ku hati ni ku nak urip nama ku saat ku nikah. 我的遭遇为什么这么凄惨？ Nawi ku mahal pinangan ni urip nama ku. 我们可以去向耶稣 Ya harap kita cia sama. 退到旷野， Patati ku cerita tadi kini ku hati. 退到神的面前。 Patati ku cerita tadi kini kayu kawas. 最近我接到总会传会给我的公文， Ira ku kau nak kira sokai dari takwanan. 要加利利为长老教会的牧师传道人， Milu ku dosa sakit ini si tu jauh jauh kan. 要设计2个课程， Bisa tak tu nana tu cai tu sa. 一个是个人来灵修的时候5天要怎么度过， Maka fatah tu si tu ni kan. Anu mi ira ku lesio kai hawi 5 rupiah sama anak ku ni ampai. 一个是如果牧师传到一些人来，怎么为他们安排2夜3天的灵修课程。 Anu ira si ada di sini jadi ni cinta ini sama nak ampai tu saya tu ruaya rupiah api nanam. 我发现我们的总会已经看到了问题， Sega maaraw itu sokai kita muntai kita. 传道人的能力还是归为安息。 Uli kami lumus tu malah sisia tu sakan cerita dah. Upi tu kai kita tadi kayu kawas. 长子弟兄姐妹的能力还是要归为安息。 Ucuro tu dia tu sakan cerita kita dengan upi tu kai kita tadi kayu kawas. 神在创造宇宙万物完了之后， Yo bisa nak kawas tu kakaran tu serai mapahar berataya 就设定了安息日。 patutong jika tu pasrahan rupiah. 在实践里面，就是安息日所为圣日。 Kaya dili mo bayar ke suasa. Rukun ko na pasrahan rupiah. 所谓圣日，就是要把安息日分别为圣。 Kunin ang fam sa liya rupiah hanggang ito pasrahan rupiah hawi dengan kau ni kapitulu ni kapitsinap ningran. 所以犹太的拉比这样说： Suasa musingsi no Yudaya. 上帝首先分别为圣的是时间。 Usahayaw pada fam sa na yung kawas hawi rupiah. 作为一个神的仆人跟神的儿女， Kita malah singsi ay kita mituray hawi. 你要学习会把时间分别为圣。 Nilanan kita pada fam sa rupiah. 属于神的时间，你就要给他。 Uliada rupiah di pafuli kita ka. 运动推动以来23年， Usa bulu orang dulu mihsa na kaya. 我们看到神在台湾行的神迹。 Para meminta ko kapag kaya ng kawas sa Taiwan. 公元2000年福音运动以前， Iayaw na to sa pataga mihsan. 台湾基督徒比例都维持在3%以下。 Sinjang no Kristo kyoy 3%. Kurang na akan daw. 从来没有突破3%， Tao ka luwing mita ko ra 5%. 还没掉下来。 Urumao magruho. 但是2000年福音运动以来， Na ikur no 2000 na fuing ataya na. 最近我们看到《论坛报》的报告， Maaraw na mita ko pi saksi dini simbol. 台湾的基督徒比例已经是5.40%。 Mataka dito ko raro. Tamtang kinay Taiwan no mituray hawi 5.44%. 我相信到我们宣教150周年的时候， Ano tanga sa tini ya ko kung syune no QK 台湾的基督徒比例一定会超过6%。 O terkata matalif tu minta ko 6%. 为什么？ Na 因为150周年的宣教运动， udian ya ko kung syune no minta ko QK. 是我们接续2000年福音运动的第2波宣教运动。 Usa umituray tu ya yang chini yintong no minta ko niya na saka tu sa aya tatama ya kaya rita. 当我们看到我们这些百姓灵魂的需要， Yung araw
Maraming kita bukas kiukai atau matayalaya tu tulus no na ada mo dinai Taiwan. 这个宣教运动成为我们的理想， Malu saya maburusin kita punya anak 宣 kita. 教运动成为我们的使命， Malu saya sekini kita 成 punya. 为我们的负担。 Malu saya rajin kita 就 kaya. 要看到神奇妙的作为。 Mamarau kita putaya tu kawas. 所以可以说，2000年福音运动到今年23年的时间， Saka maaraw kita na iyanan na sa amin ni kurang na tu sa puro na kutulong mihsa. 宣教的果效跟过去125年是一样的。 Sa maaraw kita po taga mana ya minat sa ko ya mo ya mitayalan kita punya. 过去拼了125年才3%， Ya ayaw wata mo ka tayalan kita ko iba to ni turun na hawi pa sa sama 现 sa. 在拼了23年，这个5.5%了。 Saka ani ni hama tayo kita po tu sa puro na kutulong mihsa na hawi pa sa uden mo ito ora. 为什么？ Na oi. 为什么23年可以救护1班？ Na oi dunia na mama kang kwaya sa hawi. Totoo ni ka sa kapira. 因为所有的教派跟教会已经看到台湾福音化的重要。 Saka maaraw mo kasang kiyo ados kiyo kay maaraw dunia na katamana ito saka 台 bipatunan 湾百姓一定要得救， saka umami paulit kita to aluman 台湾的社会翻转要靠耶稣， unya na saka falis unya na siya kan kita bakali dili siya sama 人心才能改变。 bakali siya sama sama falis ko fauto kamta 所以我们看到基督徒越来越多。 saka aluman tumitura sa Kristo 我们不要管那个马祖在告街有多大， unya na pi rakat ni mamsu 我们都看到基督徒一直越来越多， saka maaraw kita ko aluman ya bitura sa Kristo 拜马祖的会越来越少。 saka maluan bitura sa mamsuan 只有耶稣能够救台湾， dengan Yesus mo paulit ni Taiwan 必须要努力传福音。 saka bilang kita na namin patanak kita 因着我们要宣教运动， saka maluan kita punya na bipatanak hana na yo 2000年福音运动， punya na ya chili fu ito 从世界各地把重要的讲员都请到台湾来， Bukan sa utang mama na ya sisi dini jensi ka datang na kita tani di Taiwan. 带来一个很奇妙的工作是什么？ Mapaaraw ito kapakala ko makitini. 为什么台湾的教会一直复兴增长？ Naway ruma fali ka matakap yung kan di 是 Taiwan. 因为台湾教会的牧长、信徒、教会向生敞开。 Na hani maara ko niya na matayalan ko sa awit. Jensi sa napakalu yung urun to atin ya 当 matas. 我们的心向圣灵敞开的时候， Yung matsara ko falo ni mita to. 圣 Isa 灵 ni 就 so 在 sa 每一个教会做奇妙的工作， matayalan ko sa ani ko dini ka yung kan. 圣灵就在每一个人的心中做奇妙的工作。 Matayalan ko kasi dini falo to ka sa saya tanda. 31年前，就是我向圣灵敞开我的心。 Ya ya dulu aku era saya betan hawi ubi fali sana kami mi fawah falo to ako. 圣灵就改变了我整个人的生命。 Ma fali sunu fangala ati ko urin numako. 我在神的面前跪下，痛哭悔改。 Mi pitu surga ko kaya ko kawas kami tulon. Usa ka fali ku tumamis ka ko tumamis ka kami tulon. 为自己的罪而哭。 Pagali dini kacira ro ko kami tulon. 当我们向圣灵敞开的时候， Mi faga ko falo to sakit dini fangsala ati ko. 神就要行神迹。 Ira ko kapakaan mi patala takwana. 所以外国来了很多的讲员， Saka aja hay tanamana ya sing dini rumah kita kit. 帮助了我们， Mi pasang kita anak. 帮助了台湾的教会， Mi pasang kiu kay dini Taiwan. 所以他们给我们很多很多的帮助。 Saka aja hay ko sa patang nilai dini kita. 很多外国来的讲员一直为台湾祷告， Alumana ya sa kiu kay tumitura ya mitulot sa si Taiwan. 带领恩牧师 Si Taiwan mo si 一直是一个促进合一的关键角色， Umi tsuro hay ko sa kalau sa iyo kalau kiu kay dini Taiwan. 一直为台湾教会的合一， Milumos ko sa kalas sa iyo sa kiu kay. 为台湾族群的合一祷告。 O sa pina tandana masas malatsay. 大 Ami 家 to 都做认同性的悔改， mitulot to ni ana ata 各 kapag 族群都起来悔改， Pagali dini ka sa pina tandana mo tayo mitulot. 不能再对立了，不要对立了。 Saya ko ka sa ata. 这是我们的国家， O kita kit lumita ko niya. 这是我们的土地， O sera lumita ko 这 niya. 里的人民要彼此相爱， Masa si ulah ko puro no finaw na. 所有的族群都彼此相爱， Puro ka sa pina tandana masa si ulah. 所以这些资源帮助了我们。 O ni ana na aya ya ba kalu ma na mi pasang dini kita na. 人就是最好的资源， O tamsa ko kasama na ya.
到了难处， Ano magkarap kita kung masama man yung muntay. 回到神的面前祷告， Kami kung kita kaya ng kawasan may tulon. 神会让你去找到适当的人， Kerja ng kawas kita pagkakira to, may cita kaya kangka. 神会借着他来帮助你， Pagalit ini cira na namin 神 patak. 的能力突破限制， Wa'itsin ng kawas hawi, miruwi dunia na patunasan. 因为耶稣把无名恶语带到神的面前。 Dahil niya na lima pangat to sa pati patay niya ng kawas. Yes, kaya ng 现在神的面前， patakatan nila kaya ng kawas. 用感恩的心献在神的面前。 Pagalit bikan siya ng kawas, kami patakatan kaya ng kawas. 所以圣经告诉我们， Soal sa masensyo. 耶稣把这无名恶语望着天制服。 Soal sa tingin sensyo. Tatoy niya sa mga na lima pangat to sa yafuti. Masarin ini kakarayaan mitulog. 献在神的面前， Patulog sa nila ini kamay ng kawas. 感谢再感谢。 Ikansya, ikansya. 弟兄姐妹， Sari kakaw. 怎么样能够看到神迹？ Sa mana namin tayo pagkaaraw kita ng kabakaan na suma. 感恩的生命有神迹， Unya namin kansya ya pauto hawi wayra kabakaan. 感谢的心有神迹。 Unya namin kansya pauto ko sa kayira no 不要 kabakaan. 整天一直埋怨， Ano din nga daw sa unikapi, likas na 埋怨 bitas. 自己的命运不好， Tuwa ko niya ang 埋怨 katatiyan. 自己的处境不好， Tatiyak ko niya na. 埋怨别人对我不好， Kaya masama man yung 埋 muntay. 怨我所拥有的太少。 Mi kalifa ko to rai-rai na mawata ko ni ka. Tsaka atihay. 为所拥有的来感谢。 Kansya kita to irai kamanta. 弟兄姐妹跟隔壁的人说， Sorry, 说 sa 这句 tisip 话 ko. 说为所拥有的来感谢。 Pagay ko yung ayaw, kansya. Sawagan ko sa halika fu follow 除去心中的不满， sawagan kumita ko tiray follow jok kumita mas mamanaya. 无名恶语也可以感谢神。 Tingnan mo bikansya kaya ng kawas. 面对的挑战这么大， Tataan mo sa mga yung tay 拥 kayo. 有的这么少， Awi rai mo magtay ka 不 ato. 能感谢神， Ikasingan mo bikansya 把它献给主耶稣， Patulong nilitini siya sama. 献给我们的上帝， Patulong nilitini kawas. 委身的生命， Unya namin patulong ito uri. 奉献的生命， Umikenki na yung follow jok. 是神迹发生的原因， Unya ang rasa kairang kapahkan at tumas. 突破限制的关键， Umipirmi-pirma ito sa 再次的把自己卑微的生命奉献给主。 Unya na tayo sa manaya ko rin lumita. Mapatsakat lumita kaya ng kawas. 很多人碰到我问一句话， Ano may tanda yung pagkakiray tako na bilita to 陈 sa 牧师， sa musi. 你看长老会要怎么复兴？ Sa mana nung kiyo kaya ka fuko. 你到祈祷院来都问我这句话， Ano tayo kinikito yung bilita tako na to hatini ang muntay. 我同样从几年前到今都回答同一句话： Mo to pinamitan ay malasat ko sa tao ko. 从你开始。 Nalitiso na namin sa taba. 他一问我，我就说从你开始， Bilita na ko na nakawin na ko. Pasonin na ko. Nalitiso na namin sa taba. 把自己奉献给主， O patsakat na itini kawas kiso. 把自己为耶稣而活， Utirang lumita isa ki kawas sa maulip. 为神的国度而活， Pagalitini kita kit no kawas sa maulip. 摆上自己的生命， Patsakat to urip lumita. 不要在意神的国什么时候复兴， Aga pilitay ano hadzoy ko na mafuko hananan. 不要在意长道教会什么时候复兴， Aga pilitay kita ano hadzoy mafuko kujulong kiyo ka. 其实都已经在复兴了啦。 Mafuko ay mo kita imapinis. 把自己献上， Patagata lumita kita sa ligagaw. 你的问题让你们痛苦， Rada mapagas kita tumuntay lumita. 你的难处让你们痛苦。 Rada punya na muntay lumita mapagas kita. 神要对你说， Paswal ko kawas ni Sona. 你可以为主而活， Madan di suha mauli ko sa di kawas haw. 你可以为耶稣的缘故而活吗？ Mangaya pa kayo si Kristo na mauli 你可 kita 以 haw. 为福音的缘故而活吗？ Magalini fukuy na mauli kita haw. 你可以为神国度的扩展而活吗？ Mangaya kita magalini bi katayan kita kit no kawas sa 因 matayan. 为你把自己摆上，献在神的面前。 Mga ay gisaw ni pasakat
圣经。啊，在巴干你听人说个巴干。我服侍到如今，大概是阿里里国家，他要我听懂32年的牧会生涯，都不让我都说你咋能听懂？我深深的发现，马上我是在嘛，一个非常卑微的仆人，我就这样慢慢他要来，只愿意在神的面前不断的向主说。跟阿鲁尼讲，才一个比赛我才比，他说一个月其实为你而活。我马上讲我他要来保证不是不算啊。我在这里，你讲过，求你使用我，我主任告我巴干，这样就能够行神迹做大事。在这个巴干里，你个巴干里干嘛他呀？你他推那个他呀？当我在读教会复兴史的时候，有没有信跟我都上个复古路教会喊的来的事？看到在欧洲威尔斯的大复兴，马上我他打那样的个复古一点，犹如巴多威尔斯喊工业革命、经济发展。这个古人喏，下个一点也好，没有使这个社会开始变成一个堕落的社会。你看，你说他帮他发酒家嚷嚷，而且还有什么那样给他上啊？犯罪的事情，还有什么那样嚷在这个时候，一定都念了期待，大家都在期待。你当然他们讲社会怎么改变？什么比法律是念了啥干？监狱客满，到处都是犯人把别人比如犯，警察忙得要命。这个kalau不带要的no kita，到处都是犯罪。还有merah也看到。有4个年轻人，得着圣灵的感动，他们相约，到山上去祷告，在神的面前呼求神，神啊，求你改变我们的这个威尔斯，我复兴来到。你来祝福我们的百姓。4个青年人的祷告，小组的祷告。后来这个风声很多人听到了，在威尔斯各地就成立了很多的小组祷告聚会。这4个年轻人的祷告，也成了这很多小组的祷告聚会的主题。就是2个，一个永待他为王。神啊，当地上的王无法把社会搞好。无法把国家搞好，神啊，你来做王。后来就成了一首诗歌，永待他为王。第2个主题就是愿你裂天而降。神啊，求你从天上赶快下来。主啊，我愿你来，我愿你来。复兴威尔斯，大家都这样祷告。神做了一个非常奇妙的复兴工作。酒店关门，警察没事做，监狱找不到人，整个社会全部改变。弟兄姐妹，你要献上你自己的祷告，小组的祷告，几个人的祷告，神都要垂听。神要行神迹，不受到任何环境的限制，不受到任何现实的限制。神的能力今天仍然能够从我们西美中会的见证，可以带给原住民整个族群的大复兴，带给我们台湾的大复兴。可以做使用你的生命，
Iti orang itu kita. 你愿意退休，安静来到神的面前吗？ Mengalai kita tu nika, patipu kita dari kaya kawas hau. 你愿意更多的看到别人的需要？ Mengalai kita apakah arau tu, campur tu lima 你 kami 愿 hau. 意更多的来爱我们的教会，爱我们的社会， Mengalai matumal tu ulah kita tu kiau kaya tu siapa kaya kita 更 hau. 多的爱我们同胞的灵魂。 Mengalai matumal tu ulah kita tu adik tu saling kaya kita hau. 你愿意不断的去寻找资源吗？ Mengalai kita bikin tu masa mana ya kena irahau. 不要怕，你没有， Agak kalau tu nika awak. 神有一切， Irai tu usafung dikran. 他是耶和华以色列的神， Oh, jadi bawa ilah. 在他没有难成的事。 Awak itu cakap film irai. 你愿意摆上自己吗？ Mengalai kita cakap tu diri kita hau. 不要要求别人献身， Agak film mesti cuma nak kau tu nika 需要委身的就是你自己啊！ Mami pada kau diri hau kisah. 跟你隔壁人说，需要委身的就是你自己。 Selalu tadi hidup kisah. Mami pada kau. Soal sa kisere, pati na lang bukamay namin so aming tulon. 为着我们的国家来祷告， Pagkani kita tumita, 为着我们这块土地来祷告， pagkani tinasra numita, 为着我们的百姓来祷告。 pagkani tinasasaan numita. 求神把这些灵魂赐给我们， Bisa mo kita to kawas pada rin kita 让我们能够抢救灵魂归向耶稣， Awas na namin ako, ating ko na dapat ni Chiyasan. 为我们每个教会的大复兴来祷告。 Pagkani buat ko kayo namin namin tulon. 我们向圣灵敞开， Kuha kami bilang para sa namin dapat ni Sire. 领受能力， Bila yan kita to isa. 带人的心。 Kani sama hakulong mo. 教会的基督徒愿意献上自己， O Kristo ko Kristo Kristo mo bilang 成为我是最好的祷告。 O kaya sa kanya. 一起开口来祷告。 Hakulong kita mo. 每个人开口。 Hallelujah.
Anu magtiman, ano? 我医生已经诊断出来是什么样的病，你就把你的手按在那个地方。 Ano yun? Ano kung saan may sinira, ikuan na naikinasan, itinano mismo kamay, ami, sapsap, ami, kapa. 耶稣2000年所受的悲伤是要让你得着医治。 Upang yatahay mo, yung kami Yesus Kristus, niya akong sa kalan. 很少耶稣要医治你， Upang yatahay mo, kawas mo tinitiso. 耶稣医治的能力要达到你。 耶稣要释放你过去的病痛，按手在你的身上。我奉耶稣基督的名，我奉耶稣基督的名，希望耶稣医治的能力，接受耶稣医治的能力，接受耶稣医治的能力。主耶稣，谢谢。 Aray, Mama. 耶稣，谢谢。 Aray, yes. 你不仅赦免我们弟兄姐妹的罪， Bigyan ka sa mga Yesus ko. 他们身体的功能恢复了它， Yesus Kristus, 器官的功能恢复了它，恢复了它，医治的能力了它， Aray, Mama, gusto kami kakalaw ng Yesus. 也再次的把自己献上。 Bigyan kami ang masalat ng mga ko. 圣灵啊，你能高我们， Pinsan ako mga kami. 圣灵的大能是给他们更多属灵的能力，让他们能够来服侍你。 Magkaya sa namin pinsan na. 主啊，更是给他们谦卑的心， Lahat mga kami. Aray, Mama. 使用我们牧长弟兄姐妹的生命， Amo, sa masok ng Yesus. 大大的使用他们。我需要你的圣灵。 Magkaya mo ng Yesus. 主耶稣，我们谢谢。把一切的荣耀都归给你， Patuloy niya ang kamay ng Yesus. 把一切的荣耀都归给你的圣灵。 Pagkalilangan ni Yesus Kristus. 阿门。 Amen. Amen. 感谢主，感谢主，我们将荣耀交给神。
好。